Само денеска до пладне екипите на итната медицинска помош во Скопје интервенирале во 4 случаи, додека на дневно ниво информираа дека имаат по 200 повици. Еден од случаите е повозрасна жена која доживеала колапс во градски автобус и се здобила со повреди на главата, раскажува докторот Ријат Реджепи. Високите температури кои ја зафатија земјата влијаеле врз големувањето на бројот на повици во службата за итна помош и интервенции, главно кај лица со хронични заболувања, повозрасни лица и граѓани кои биле изложени подолго време на сонце. Përveç do me thonë që kanë kolapse nga humbjeve të dijes, pasojnë edhe lëndime të ndryshme. Vetëm sot kishim 3-4 raste të tilla ku kanë marrë edhe lëndime në kokë. Të gjithë pacientët janë dërguar në për spitalet përkatëse. Gjithashtu është i rritur edhe numri I thirrjeve të personave të cilët kërkojnë vetëm për konsultime, nga temperaturat e larta kanë variacione të tensionit arterial. Според лекарите, најчести се случаите на дехидратација, замор од топлина, пад на крвниот притисок, вртоглавица и влошување на состојбата кај пациенти со кардиоваскуларни и респираторни заболувања. За да се остави простор за поитните случаи, доктор Реджепи апелира првично консултациите да се прават со матичен лекар. Kemi nga të gjitha moshat, normal më shumë janë ata që paraqiten personat moshuar, do të thonë që kërkojnë këshilla sepse jetojnë vetë, nuk kanë familjar që t'i dërgojnë për terapinë e duhur tua blejnë, ose nuk e kanë marrë terapinë që ju duhet për 1 muaj, edhe konsultojnë si të veprojnë me atë terapi që e kanë në shtëpi. Në vende publike më së shumti paraqiten personat moshës së shtyr, domethënë më së shumti në autobus. Реджепи ги повика граѓаните да избегнуваат излегување во најтоплите часови од денот, да консумираат што повеќе течности, да престојуваат во свежи простори и да ги почитуваат препораките на здравствените власти. Посебна грижа се препорачува за повозрасните лица, децата, премените жени и лицата со хронични заболувања, кои се сметаат за најризични категории од високите температури.